ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯣꯞ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯝꯇ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯁꯨ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎꯅꯦ ꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ MTSꯀ ꯑꯗꯨꯒ LDCꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯀꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ 10 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯍꯤ 39 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ 10 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯆꯍꯤ 39ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ SC ST OBC ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯀꯨꯝꯕ ꯄꯥꯏꯔꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁꯦꯁꯟ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯦꯝ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯅꯦ manipur.education.gov.in ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕꯤꯔꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛꯅꯣ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯟ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯅꯝꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯩ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯂꯤꯡꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯁꯤꯗ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯨ ꯆꯪꯂꯨꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯏ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗ recruitment of MTS and OA at NCC Group HQ on contract ꯀꯣ MTSꯀ LDCꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯐꯣꯝꯁꯤ ꯆꯪꯉꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯏ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯁꯤ click here to download the notification download ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ PDF ꯐꯥꯏꯜ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯐꯣꯝꯗꯤ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 1ꯗꯒꯤ ꯊꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯗꯨꯝ थादोꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯁꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ NCC DM ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯀꯦꯝꯄꯁꯇꯒꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ NCC ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯤꯌꯔꯕꯥꯏ invited application in the prescribed format from willing and eligible candidate for engagement of LDC is OA दुनिको and multitasking staff MTS Group D at NCC Group Imphal on contract ni basis of a period of 1 year अदुग सिदा पीरे मैम मागी multitasking staff के Group D की को माइना पीरिसे अपुन वैकेंसी सिदा पीरे अदुग क्वालिफिकेशंस ने मैम कोइना मुन्ना येंगदिसे क्वालिफिकेशंस से मैम 10 पास तौब अमा हेता अदुम SSLC matriculate from a recognized board or institute अदुग मुकांगु दुम apply तौब याय अदुग LDC सिना मु office assistant ने बको OA हाइदि office assistant मागी सिना graduation लोइबा कांगु ओइगदबा अदुग graduation लोइसु हाइदि कंप्यूटर की concept खरा लेबा हाइ तारे को हाइदि Windows की मरमदा MS Office की मरमदा multimedia and internet की मरमदा खरा खंगबा कांगु ओइदुबा मोगी office assistant कांगु गिसे मोइसि थबक अनि सिना मैम कौरि से vacancy wise सिदा लोइने पिथोए दुम यंगबिबे यारनी को eligibility दिसदा मो हना मो हाइरे अदुग सही से ngasai mamang do jo haikre सही याम हाइ सही 39 फुकी मनुंगदा लैबा लोइना अप्लाई तौबा याय अदुगी मथकता सखरगसु सही 39 हेंग्रगसु आइगी SC ST सर्टिफिकेट पाइबा कांगुदी एक्स रिलैक्सेशन पीबा सिदा हाइ लैरे को अदु रिजर्वेशन से ST पी SC पी OBC पी PHP रिजर्वेशन से लोइना पी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर न को अदुग एप्लीकेशन फी की मतंग सिदा हाइरे द एप्लीकेशन फी इज ₹500 फॉर अनरिजर्व कांगुगी दुलपा चौंगाने अदुग OBC कांगुगी अनरिजर्व का OBC कांगुगी लुपा चौंगा अदुगा शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल ट्राइब का लुपा 250 मोइसिदा हाइसे अदुगा एप्लीकेशन फी शुड बी डिपॉजिट एप्लीकेशन फी थीबसे अखोइना मागी कनो हाइसिदा ऑफिस तको नंबर 1 मणिपुर ईयर्स NCC Group Imphal at DM College Campus Imphal मोइन से डिपॉजिट तौबदा अखोइना पिसिनगदबा एप्लीकेशन फी से अदुगा लास्ट डेट of sponsoring name and submission of application form को लास्ट डेट सिदा हाइरे कनोगी ममांगदा फॉर्म फिलअप थाजिंगदा फॉर्म जे थाजिंगदा यौनबा जुलाई तांग 1 की ममांगदा थाजिंगदा अदु should be sponsored by the concerned employment exchange office को so is reach the office number si office masai ki deposit fee di mamna du thingada form no offline da tawuda mal moise aduga magi documents sing thajin badusu at least with attached copies of relevant documents should be submitted to the office masai office to the tang ahum poki tang taret ki mamang thajin gada documents sing namu
document to be submitted kai document no haire submitted tawdubase mamang form fill up ta thajin ki basing ko adungum document sing qualification kai gi lo yoramani form da laktari tangama de laktuni ba du loni yingbiro adu kan SC/ST oiragana adu gi certificate su kawbi adaba adi document verification tawbone purakada bane adu ko application sin da ade contract ki matam sidan loina haire aduga all applicants are advised that the selection will be fair and based on comparative merit. They should not fall prey to any agent tools in this regard. Sari sini maru bisi ma'am maru bisi si gyan ta da khang da yarasu comment box ta habiro ai mating tawjage ado hajuk jik moi sigi matung inadi moi ge jik form thadari ko form je jik thadari sida haire form jai nisi sangi bu website sida www.manipureducation.gov.in da thaduineba June gi tang amadagi haise from 1 June 2019 onwards application se download tawduineba ko se issue of application thare willing and agreeable candidate who are duly sponsored by the concerned employment exchange office within the stipulated time should download the application to download the offline da sinema adu maru ba khani gasu comment box ta comment tawiro aduga thank you so much for watching the video and bye for now. Bye bye.